Jamshedpur along kibi samvat arong ajia along Karbeng long pentabang troksi chetong dun. Soching Amreng Border Development Ad Hoc Committee pen langhem pialong bangpo mai kang ni. Puloni Revenue Circle adunga kulat humthom mekichu. Kardom kadiswena berda thamang neli thare chesong teron number tang ton pen arjik tham. Jharkhand State Jamshedpur along Paikoni ni Paikre por ni pen Paikoni ni Paikre Kep Arnian kepaduk pliang deng samvat rongaje Karbeng long penta riso songja mate youth leader parman bang troksi chetong dun. Jharkhand State Arlo Jamshedpur along Paikoni ni Paikre por Arni pen Paikoni ni Paikre Kep Arnian kepado pli ang deng samvat arongaje along Karbeng long penta bang troksi atum chetong dun. Lapen alang litum arongaje along klam along Karbeng bong nong ka chathang nai hambi ke pathu paklang dun Tata Steel pen ki bi khaiso khaibarim kachingrum aronga jalong state inkorai hini pen bang pharo isira ke thom khaiso chetong dun aronga jalong bangsuri isira pharo pho khaiso chingrum dun anparta Canada Australia Zimbabwe Kenya Italy la pen France along ke do khaiso bang phatum nang chetong dun ni pho aronga jang bong khai kisung ki boy jutang jubat hai hui chingwai Karbi Traditional Music and Cultural Research Institute Principal Dilip Kathar ke japensi samvat aronga jalong chijudun. Meghalaya pen West Karbeng long ahoya puthak West Jayantia Hills ahawar Meghalaya pen joy long le nang kepet ang tek jasemet aron repen harlong kilok kwari nang kangpu pen chinglok site samal pen arting adak ing namalong PWD atwar kilometer pliso se ajak Meghalaya ke parlu pon japan kabor I thek pon long. Socheng Amreng Border Development Ad Hoc Committee hin pen non hejong lang hempi along bang phukaching vaya mai padopon labang so mai long SAB DSA mai to Augustine Hanse penan parta chun bang kills amsong pen se mai ke phalang the bang dakpon anelo porphai krihinira minute thomkep apor pen bang phomai dopon sa hoi kachar jap dun thip jia baha rong thomkep ra hinia long pen sarkari gangbura anparta risonim so tum chitong dun kaching vai alam raya tengke ani ke ong apor Meghalaya pen Karbiang long arlo water list ke thapon ke do anparta kapaching thura sai ke deng pen chenglok school ICDS hai hui chewai nang poposi cherailo Meghalaya asor Karbiang long ahawar piso some nang ensita dim klong ke patherabar sai pekpon nang ni ahoy long prabjin pen police station LDRB awar sai khandura long kibi ponjia phan CM alam chak papleng ponang jipusi pherang kyang no pachini ahoy kapaching thura ke nang soda phan Karbiang long autonomous council pen bangsi sai dengnang ji halapu Meghalaya along ripen thangnat kapaching thura baha Karbiang long ahawar long sai kedeng ington nangpo lahaya puthak West Karbiang long district commissioner arideng ahoya rada tumpin pura loki pachir dam jia phan jisik chedang pontang lopusi pachini ponlo Hauragat subdivision arlo Puloni Revenue Circle adung kido hum thomakolat ahem Paikoni ni Paikrener kep aningve mechodet pusi kadnews long birta nangle Birta kilong atengke jirlopor pang thek the ajat kilang no avi kawya tum hum thomakula ra phan make it tuk chojok hum thomakula ta hobai mandet lo kulat hum thoma hem fu ananta bora Jimbu bora la pen hori majumdar tum karingje atengke hum thomakulat make chojok lak thombak khidat na hoklo uttor borbil thana osia tumla soputhak lang tarli bomlo pusi birta long pontu Bogajan subdivision arlo Dolamara hawar Paikoni ni Paikrener kep arni PMAYG ahem ingpu ponsi Karbeng long along kecheng si PMAYG ahem ingpu si hokpon lo Prime Minister Awas Yojana Gramin mate PMAYG ahem kimi kilot longcheng abang ki icon modi henlo alang lia phan kapanong PMAYG hem henlo kikim kirang ki patang cheng ahem lo Karbiang long autonomous council IEM MD phukona rudeng pen Paikoni Great Troxy arni laso hem kimi ingpu sia hem ahem phu icon modi phan pekpon lo kecheng si PMAYG ahem rongmong we development block si kempon hem kimi kilot amai long MC Richard Tokbi BDO VDC chairman atumta chitong dun Pini Cut News 7 Aberta Bangkila Pansi Kangton Poniglo, Lai Bomb the Cut News channel, Dumit Help Me, Kurang 2.